bizashakirwa indi mwanya ariko muzi impamvu twacanye ubana n'Ububiligi kubera ko ntabwo twaba kwitwa ko dufitanye umubano mu bya diplomasi n'igihugu ariko igihugu kikaba kiri ku isonga ku isi mu gushakira ibihano u Rwanda. turabasuje inshuti bakunzi ba Telenews aho mwerereye hirya no hino ku isi ndetse na hano mu Rwanda mukurikiye urubuga rubagezaho amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro n'ibyegeranyo byose hamwe turabasaba gukomeza gukora subscribe mukore like ndetse na share kugira ngo ibiganiro n'inkuru tubategurira bijye bihita bibageraho ako kanya. Njyewe ndi manirihojack tugiye kugaruka ku nkuru irebana n'umubano hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububiligi. Byatangiye kuvuga ko iki gihugu cy'Ububiligi cyeruye kikaba cyifuza imishyikirano nyuma yaho uyu Maxime Prevost yaboneka. Maxime Prevost benshi bari kuvuga ati uyu Mubiligi ko tuzi ko yari koroje ubu none ari kwifuza iki ku Rwanda, aha rero ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe yaje kuba agaragaza neza ko u Rwanda rutifuza ko Ububiligi bwagira uruhare cyangwa se bwakwinjira mu biganiro u Rwanda rurimo na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mukore subscribe kugira ngo mudukurikire. Ngende manirihojack, reka tuze tubaramburira iby'inkuru ku buryo burambuye. Ikibazo gikomeye cy'intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo uburyo duhugiyemo twavuze ibiganiro bitandukanye turimo ibibazo n'Ububiligi byo bizashakirwa undi mwanya ariko muzi impamvu twacanye ubana n'Ububiligi kubera ko ntabwo twaba kwitwa ko dufitanye umubano mu bya diplomasi n'igihugu ariko igihugu kikaba kiri ku isonga ku isi mu gushakira ibihano u Rwanda, kikajya muri banki y'isi, kikajya muri iriya IMF, kiriya kigega cy'isi, kikajya mu muryango w'abibumbye, mu muryango w'ibihugu by'i Burayi, badufatira ibihano, badukatira inkunga byose. Kumva ko uwo mubano nta kintu waba ukimaze byaba ari kuryaryana. Niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo kuhagarika umubano w'u Rwanda n'Ububiligi. Kuba rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi aza mu karere mu bindi bihugu by'akarere ni uburenganzira bwe ariko twe ntabwo uko byagenda kose ibyo yakorana nabo ntabwo bireba u Rwanda kandi nta nubwo binareba n'ibi biganiro turimo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga uyu ni Olivier, ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rutifuza ko Ububiligi bwakwinjira mu biganiro biruhuza na Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera imyitwarire y'iki gihugu cyagaragaje. Ibiganiro bigamije gushakira umuti ikibazo cy'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo hashize iminsi mike bitangiye gushyirwamo imbaraga cyane ndetse byinjiyemo ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari n'Ubufaransa. Aha rero ni naho Ububiligi nabwo nk'igihugu cyakolonije u Rwanda ndetse kigakoloniza na Repubulika Demokarasi ya Kongo cyashatse kwinjirira muri iyi aferi kugira ngo nacyo kigire uruhare rwo kuba umuhuza mu biganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko u Rwanda rwo rukavuga ko rudashobora kwemera ko igihugu cy'Ububiligi cyinjira muri iyi aferi kuko iki gihugu imyitwarire yacyo cyagaragaje imyitwarire mibi ku Rwanda. Ibi ni ibyatangajwe na ambasaderi nyine Olivier Nduhungirehe mu gihe rero ibiganiro biri kuba Ububiligi buherutse kugaragaza ko bwifuza kubigiramo uruhare ariko hari imbogamizi z'uko u Rwanda rwaciye umubano warwo n'iki gihugu. Ubwo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevost yagiraga uruzinduko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yasobanuye ko kugira ngo igihugu cye kibe umuhuza biba bisaba ko cyemerwa n'impande zose zifitanye amakimbirane ariko ngo siko biri ku Bubiligi. Yagaragaje ko icyemezo u Rwanda rwafashe muri Werurwe umwaka wa 2025
cyo guhagarika umubano warwo n'Ububiligi ubwo rwawushinjaga kubogamira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugamije kwenyegeza aya makimbirane aricyo cyabaye imbogamizi. Mu kiganiro na RBA uyu Minisitiri yagiranye n'igitangazamakuru cy'igihugu RBA hano mu Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko Ububiligi budakwiriye guhirahira bwinjira muri ibi biganiro kubera ko imyitwarire yabyo itigeze iba myiza. Yagize ati kuba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi aza mu karere mu bindi bihugu ni uburenganzira bwe, ariko ibyo yakorana nabo byose ntabwo bireba u Rwanda kandi nta nubwo birebana n'ibiganiro turimo, kuko numvise ko bashaka kugira uruhare muri ibi biganiro. nta ruhare bagomba kugira muri ibi biganiro turimo kubera ko bagaragaje ko badashobora kwizerwa mu kutagira uruhande babogamiyeho, kuko bagaragaje ko babogamiye ku ruhande rwa Kinshasa gusa. Iyi niyo mpamvu Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaje kuba agaragaza nyuma y'uko Prevo aje mu bihugu birimo nk'Ubugande, akajya mu Burundi, akajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko akaza kuba atangaza ko adashobora kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, na cyane cyane ko u Rwanda n'iki gihugu byaje gucana umubano cyangwa se byamaze kuba bicana umubano, yewe haba mu bya diplomasi ndetse n'ibindi bishobora kubyara inyungu ku bihugu byombi, ariko nyine ahanga ntabwo byabashe gukunda. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje avuga ko abibwira ko Ububiligi ari igihugu gifite ijambo mu karere kandi gikwiye kugira uruhare mu bibakorerwa. Yavuze ko abo ngabo rwose uko byagenda kose bari kwibeshya. Ububiligi, yagize ati, Ububiligi nta jambo bugifite mu karere kuko Ububiligi ni igihugu cyakoronije ibihugu bitatu byo muri aka karere, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ngira ngo no muri Minisiteri yabo y'Ububanyi n'Amahanga bari bafite ishami rinini rishinzwe aka karere kurusha ibindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Yavuze kandi ko aho kugira ngo Ububiligi bukoreshe neza umwanya bwari bufite mu karere bwawangije. Ati, aho kugira ngo bakoreshe uwo mwanya neza mu kureba ukuntu hagaragara amahoro muri aka karere, bakoresheje uwo mwanya wabo nabi mu gushyigikira leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gushaka gukangurira amahanga yose ngo afatire u Rwanda ibihano. Nibyo byatumye duhagarika umubano n'Ububiligi, hanyuma bikaba ubu ngubu noneho bikumvikana ko leta y'Ububiligi nta jambo igifite mu karere. Ntabwo ushobora kugira ijambo mu karere waracanye umubano na kimwe mu bihugu byo muri aka karere aricyo u Rwanda. Ibyo kandi byumvikane neza. Rero nta magambo ya Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, yaje nyine kubatangariza igitangazamakuru cya RBA hano mu Rwanda. Rero muri Werurwe umwaka wa 2025 nibwo u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gucana umubano n'Ububiligi, runategeka abadiplomate b'iki gihugu kuva ku butaka bw'igihugu cy'Ububiligi. Impamvu rero y'icyo cyemezo ni uko yarashize igihe kinini Ububiligi busaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga kurufatira ibihano, burushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 ukora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero kandi rwakomeje kugenda ruhakana ibi byose, rwamagana iyo myitwarire y'Ububiligi, igihugu cyagize uruhare rukomeye mu mateka mabi yabaye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, mu biyaga bigari kuva mu bihe by'ubukoloni hamwe no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Minisitiri Olivier Nduhungirehe ni ukomeza agaruka avuga ko kugeza ubu nta biganiro bihari bigamije kuzahura umubano hagati y'u Rwanda n'Ububiligi, ndetse ashimangira ko icyo gihe kitaragera. Yashimangiye ko iki gihe kitaragera nyine abajijwe aho bigeze, cyane cyane ko amakuru yarahari nyuma y'uko uyu Maxime Prevo agera mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaza kugera no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma agatekereza ko igihugu cy'abaturanyi cya Uganda binyuze kuri Perezida Yoweri Kaguta Museveni ashobora kugira uruhare rukomeye, na cyane cyane ko aricyo yasabaga ko iki gihugu cyagira uruhare rukomeye mu kongera kunga Ububiligi n'u Rwanda. Ariko nanone Ububiligi bakavuga ko rushobora kuba rwarisamye rwasandaye bitewe n'uko rukibona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwinjira muri diru yo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ababiligi bakibona ko igihugu cya
Katari, idoha muri Katari, ibyo bari barananiwe. Ubwami bwari muri Katari bwahuje Perezida Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame, ndetse n'imitwe yo mu 23 igatangira gutumirwa mu biganiro, ndetse ikemera no kuba yatanga agahenge. Ibi byaje kuba bitera ubwoba igihugu cy'Ububiligi, butangira nacyo gitangira gukoresha uburyo bwose bwashoboka kugira ngo kigaragaze ko atari cyo cyateye ibibazo cyangwa se atari nyirabayazana mu bibazo by'u Rwanda n'Ububiligi. Twibukiranye neza ko iki gihugu ibi bijya kuba cyakangishije u Rwanda inkunga yasaga miliyoni 90 z'amayero, ni amafaranga igihugu cy'Ububiligi cyateraga u Rwanda, baza kuba babihagarika izi byose, ndetse Preva agenda asaba n'abandi ba Minisitiri n'ibindi bihugu bitandukanye gufatira u Rwanda ibihano. Uretse igihugu cya Luxembourg cyaje kuba kivuga ko kuba umuminisitiri umwe ashobora guhaguruka akajya mu mahanga yose bisa nk'aho ari lobbying cyangwa se hari abamutumye. Ni nako kandi uko yakoraga ibi byose hari ibihugu byamuhaye amatwi, ni nako yavuganaga na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyine akagaragaza ko afera ari kwikora neza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ko kugeza ubu nta biganiro nyine bihari nk'uko twagiye tubigarukaho muri nkuru, ndetse ashimangira ko icyo gihe kitaragera. Yagaragaje rero ko Ububiligi ari bwo nyirabayazana w'ibyabaye byose, bityo ko uyu munsi Umubiligi wanze kumva kugeraho ahagurutse, agahagurutsa amahanga, ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi, akabisaba gufatira u Rwanda ibihano. Uyu munsi atari wagakwiye kuba aba umuhuza mwiza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero uyu Maxime Preva yari mu gihugu cya Uganda yagiranye ibiganiro na Perezida Yoweri Museveni, byibanze ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko biza no gutangazwa ko uyu mudiplomate yasabye Museveni ko yakunga igihugu cye n'u Rwanda. U Rwanda rero kuva icyo gihe nta kintu rwigeze rutangaza, ndetse n'Ububiligi nabwo bwirinze kugira icyo buvuga, ariko kenshi Maxime Preva yabazwaga n'abanyamakuru impamvu yaje mu karere akajya i Burundi, muri Kongo, muri Uganda, ariko ntagere mu Rwanda, yagaragaje ko impamvu ari imwe nyine, ari uko u Rwanda rwafashe inzira yo gucana umubano n'igihugu cy'Ububiligi. Ku mugoroba rero wo kuri iki cyumweru, ikiganiro uyu Minisitiri yagiranye rwose yagire kuri televiziyo y'igihugu, yatangarije itangazamakuru ko abatekereza ko u Rwanda rwaba ruri mu nzira yo kuba rwavugana n'igihugu cy'Ububiligi ubu ngubu rwose ibyo ngibyo bisa nk'inzozi. Yakomeje kandi avuga ko icyo u Rwanda rushyize imbere ari ibiganiro bigamije gukemura intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ashimangira ko iby'Ububiligi bizaba biza. Yagize ati, twe ubu muri aka karere turimo gushaka gukemura ikibazo gikomeye cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niyo duhugiyemo. Ibibazo by'Ububiligi byo bizashakirwa undi mwanya. Kuba Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero w'Ububiligi aza mu bindi bihugu byo mu karere, ibyo ngibyo ngo ni uburenganzira bwe, ariko uko byagenda kose ibyo yakorana nabo ibyo ngo bikaba bitareba u Rwanda. Aha ngayo rero nguko icyemezo cyajyanye n'ibindi bikorwa. Hari ibikorwa Ababiligi bari basanzwe bateramo inkunga mu Rwanda. Aha rero nyine abajijwe niba u Rwanda rwiteguye kuganira n'Ububiligi ku kuzahura umubano mu gihe cyose bwagaragaza ubushake, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko icyo gihe kitaragera. Nibyo twagiye tugarukaho muri iki kiganiro. Muri Werurwe nyine iki cyemezo kikimara gufatwa, abanyepolitiki b'iki gihugu basabwe kuva icyo gihe ku butaka bw'u Rwanda. Icyo cyemezo cyajyanye n'ibindi bikorwa birimo guhagarika imishinga y'iterambere Ububiligi bwari bufite mu Rwanda, yari ifite agaciro karenga miliyoni 95 z'amayero. Imiryango rero itari ya leta, yaba yo mu gihugu na mpuzamahanga, ishingiye ku myemerere n'igamije inyungu rusange, yanditse inakora ku butaka bw'u Rwanda, nayo yabujwe kugirana imikoranire iyo ari yo yose na guverinoma y'Ububiligi cyangwa ibigo bishamikiyeho. Impamvu y'ibyo byemezo nuko yarashize igihe kinini Ububiligi busaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga kurufatira ibihano, burushinje gufasha umutwe wa M23. U Rwanda rero rwarorekanye rwamagana iyo myitwarire y'Ububiligi. Igihugu cyagize uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda nk'uko twagiye tubigarukaho. Ibindi byagize ingaruka muri ibi byemezo byo gucana umubano nuko leta y'u Rwanda yasabye ishuri ryawe rigiri hano mu Rwanda Ecole Belge ko
rigomba kuba ryahinduye gahunda zaryo mu kwa 9 bagomba guhindura inyigisho batangamo, na cyane cyane ko ngo inyigisho zagiye zitangirwa muri bene aya mashuri ari inyigisho gusa zishobora kuba zinayobya zikaza kuba zinageza n'abantu ku macakubiri. Inshuti bakunzi ba Tele News, hano dusoreje inkuru y'uyu munsi twabateguriye. Reka tubararikire gukomeza kubana natwe, tubasabe gukomeza gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo ibiganiro n'izindi nkuru tubategura bijye bibageraho uwo mwanya. Mwari kumwe nanjye manirihojack, bye bye, ndi ciao ciao.